Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariakan na guskanusan na mga babayakan si iku agama Islam, panganin ko si iku Allah subhanahu wa ta'ala batano dan mapipialangon. Yang kaya mababa video penutulan tanong na isa ini sa giyang kutu akatero o al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Yang kaya katero iyan na ipagsirakan narkan waya katitu ko dumadait sa giyang kaya masatano imanto. Yang kaya betatano na tanto ko madakalam yakaknu sa giyang kaya malo miyakarg na giyang kutu adika susuka tau-tau sa giyang kutu akaw ya ganyan. Aya kapakadadaya mga na lumiyang kapsi arakatano malagid so padagang so empleyado so tarabaso udinaan tunasan di kasusuka tagiang kutu ataw. Nagyang kaya katru al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah na miyakapya-pya. Upama ko batanud na yang galabaka na insyaallah napakaw maagyang kuto limo nagugyang kuto riski wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay katero yan natigiyan na man adama alhamda tataba'at alayhi alkhairat wa man adama alistighfar futihat lahu almaghalik. Ay manaw to pagariakan naguskasa na babayakan si ikwagama Islam na tigiyan na sa tao. Lalayon niyan sa ginawa niyan. Udi na maintain niyan sa ginawa niyan nagyang kutu adi niyan ikam bebantu-bantugas iku Allah. Gyang kutu adi niyan dikaterwa sa gyang kutu alhamdulillah. Na aya mambu aimbagayron wallah. Na gyang kutu pakaptundun-tundug niya nung nagyang kutua kim pambagay niya nung sagyang kutua mapia. Aya mana nakukuha niya nagyang kutu mga limo wallahu subhanahu wa ta'ala. Asar pagaria amintintan wagyang kutua di tanu dikatero asiku alhamdulillah na kisambura karka agyang kutua mapia apuun si iku wallahu subhanahu wa ta'ala. Gina ni paganaya bulong sa giyang kaiyabtad. Insyaallah, naasarang galabakan tano na kapagtanong sa giyang kutua mga tao, kakuha niya na giyang kutua pimbara nga mapia makapupuun si iku Allah. Ayay kadua, na giyang kutu tigo Imam Ibn al-Qayyim sa tao, maintain niyan, nagulalayon niyan di tero na giyang kutua al-astaghfirullah. O di na gyang kutu tigitano istighfar, gyang kutu di tano di kapamang ni sarila si iku Allah. Paman na lalayon tano di terwa gyang kutu astaghfirullah, 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 na ayaman bu abalas yan na futihat alayhi al-maghalik, na palakaanon wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutu mga siyay kalalakaban si arkan yan. Ay mana nauwad na mga limu wallah kalalakban si erka. Dingka kekwa na ayagun si iyan mga pagaria nagyang kuto lalayon tano di kateruas si iku astaghfirullah. Pakanda ka lang tano agyang kai di tano di katerua ku astaghfirullah sa agyang kaiyang masatano. Kagi andra katano kalkai agyang kuto pimberang madakal riski nagulimu wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kutuwa kalalakban na limur katano Allah na kalo-kalo na ubar katano bugan wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya masa makikinangalan tano panganin tano si iku Allah mapadtano si iku mga tawa lalayon niyan sa ginawa niya na giyang kutuwa di niyan dikatero ako alhamdulillah nagugyang kutuwa astaghfirullah nagulakan rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutua mga limo yan balasan tanu Allah sa madakalamapya pangani ko si iku Allah kaya ko antan waya sa guna. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.